Usembut Menteri Rangba ke jela ubah perstun tensong ulong baka sarkar jela kalasyong jingelang pelat khat asit ni bat ka hima meliam rengkat ka KCDC na kabenta banyatir yatai kumno bala menpin kerja no ya kibreu basa hatemyo mulong syakawai pat ke jaka ya kani usembut Menteri Rangba ulakren ha ka jingelang penitu usiem ya usiem bapura ka hima meliam upa iem aina manix iem kabala pelong da ka dorbar right meliam jong ka hima meliam hamadan yo meliam rim Usembut kongsan ubah pinyai sings iem badairu usiem ka KCDC ulapun kemauru bakumno ka hima meliam kala syakot hajar syaka minority commission halor kate jaka ubah titas kain nongelam kaliang persya ka KCDC ulong badai hapo ka jinglam jong u kum usiem bakilala ban penskem ya upayem aina manik iem kum usiem bapura Hak ni kesnila yo ru ya kejingkren na udepti CM ubah pensengan NCM nang ta na umentri si korkongor basan nong umlong lingskor right meliam bat kibai. Hak ni kesni na kaliang usketri ka right meliam umentri MB Khaluki ulayathu bakani ka company thu yo CM jong ka hima ka de kablale na du kipor men bariam hadin baladep jet ya CM bapura. Laidon lang ru hak ni kesni na do ka executive member bapet ya ka yo ka Congress Kharpuri nangta UEM barim ka ilaka uba jamborwar ki officer na ka council ki bakraw batri ki khliet nong sanchar ki khenla school bat kibai. Ayan ang nagpapon na kalian juga surga ban ai kajing kerkulo kajing kitbok kitu yang gerbak ya isim badan burong jumi bat kumju ya ki barok ki bakrau ki batri ki biatri rengkat ki balong lu kaki kerdian kaki gamon jom upaim jumi ban syakri ban bertulun yakakam jom kahima melim barokawi kade kasin kabadukong yang bagi puai akibakum ini cek program nama kabelong kabakam gerbang atolong ru kabak syong pun kabak syong lei kabak jikut hadu kata-kata Kawai kebanyakan adalah yang ke surga atau malah keren kiruan bah mengenai hamtamnya UCM Jawa HDC upaya dan bentang bahabat ni hadin bang yesong meeting om tuna yang akan asin ban ya keren ya kadai kejata kepala dan nampeden ka perlu kekerau dan kata kadai kau ni om kayu molong kabang Hakatu kapor mandai kaderu kekuatan jongga silong municipal board hakaba ka agreement jong sil melim bat kumju bat ka silong municipal board kadang don hadu mentang balik lipoi ke jingkren asukuakan om pikolomba kadon kata kajinya kiu syaka yimli syaka yingsau wat haru kadu mi kapenung kadenang apapun pagi kis kadon handaya po iyo molong kaba ngatrai barok kipai bat jom jela ngile i kumba kalong lapi om na kalian ke surga lapi om na kalian ke district council lapi om na kalian jadi sunjuk kirang asnong baper di dalam gaji diri gaji selokia ya kate gaji dan rei kumamahong ya pi ngi na kasorga ngi kwa ban penpau hakmat jong dorbar gaji ngelam jong upaim badon burong upa menta pada kapor udang dei tangku aktif sihir pi ka dorbar lima melik kumlesia jamu ngilala banyak saing ya katrinan mentarang ars mentam baka agreement golong hapden jong kasilong municipal board bat kumju ka urban affairs department rengkat baka himamlim barokowi kapangakwa ban ong yapi ngilajan koy atat syakaput kay kabangikwa kalong bangin beautify ketika Krishna kawai na kijaka yo jakahat
kiban itna kiban isong pun kiban bit kiban biang bak kabanung kong kajingantoy kanam kaburong kadai ya kahima melim barokawi te pat habo joga hima melim barokawi dan kumba si hajar laispa rusan di kishno te ngalapan ong ba na pare kisan kusau tali ki it ki hima kabaka HTC ka pet benta lada tolong ki ship ki ship ki wahada berkiwe tu lapan ong ba ki hima melim ka de hima ka he ha ka put sensyar jongka badan hadu si hajar laispa rusan di kishno bat kawan sa hima khairin berkiwe Bat kadika kam shisha bat kaba hadu batata ban sinsha lada khenya ka area na kalong nadu na sol kapsol bat shkat usha tem riwai shkat usha the shapo tem malgan bat kalong kai kaba donnam bat sanam hakapate kaba menta bagentip bagahima malim kadang yen berpenek pensa ekariti dustur sensyat kata tadu di sisi pemerintah. Yung magidon ka gusto, nadaundan hima ngatai bergusto. Nadaundan kirai inong bergusto. Kam ba manu hasni aga jimbun kam na jongi te wala kataru nagalen jon di bakra baran meliam kilale kongsan man bendak ini kam ke bakarpang katung gajinya baru berkum dari tim usul ban pilihu ya lelong siam korban subkemaru nagane jungi ku ngaran dia ngira benda ku yang korban rai ku jungi hakan rutri bena balai arajar amusa bar hakata kadan yang hakata korban rai ngira syukur rai bagajilan yang jogran beliam kanong hak arbu turin benda balai bakat kurban hak arbu turin nisong bong bagane jika kadang jika kono don kadang riti rustur kadang ru yang ada uno mo usiam ubara jet itu frau kum usiam bura ni juga dengan hak riti rustur ni om usiam ubara jet ubara job buat shole katsiam uni usiam ujuan itu syadifun kerja dan pasal mengkong nagani jaka babur pada security jika haulinta home sling bat hadwi babunta jogari boy babun ko pada kata kam kejung hayudo bau haka kharal teri ube araja nyau ipin jogi imoto hadin balanjit iku usi ubra ilawan dia bunda jangan bunda ipersa jogi ibu ibanolong usi ubra ilawan dia bunda tinagale jogi dia nomor Ikuan, bagi nasib yang berada di bawah, ya kawan sedang yang ada engkau. Senang mengusia mengusia kemudian, undian cepat, harga sejak kadar, harga besar, harga timbul betul. Kini kita kebangi kumpulan kemudian ngurung batu semua harga benda. Saya simpan kali golong kajing, semua si pakai kebenaran, bah mihak dan budi kejungi. Banda negeri konsumen yang kini dibanti pemerintah. Ni ayu yang kecil timbok tu yang dengan itu berbaran ni. Yang yang lainnya usia undang pada gambar kawasan kefikiran harga ketujuh ribu lagi. Bonus sejarah yang imam dia kawajar lagi. Kubrai semua.